Bonjour et bienvenue à Lotzebuisch Mom Leslie. Je suis Leslie et aujourd'hui, vu l'actualité du thème, on va parler de vaccins. Vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires. Comme annoncé, le thème de la vidéo d'aujourd'hui sont les vaccins, Impfungen. Je tiens à préciser que cette vidéo est destinée à fournir du vocabulaire autour d'un thème d'actualité et non pas à inciter des disputes pour ou contre la vaccination. Madame Meyer lässt sich impfen. Madame Meyer se fait vacciner. Madame Meyer lässt sich haut impfen. Sie hat mit ihrem Hausdoktor über potenziell Risiken geschwätzt, also sich entschieden, die Impfung machen zu lassen. Sie hat 4:03 Rendezvous, und sie hat ein bisschen Angst. Die Madame Meyer ist nicht froh mit Piqûren, dafür muss sie sich überwinden. Aber sie will sich vor dem Virus schützen. Durch ihren Asthma gehört sie zu den Risikopatienten. Se faire vacciner en luxembourgeois se traduit par sich impfen lassen. Et voici comment on le conjugue. Ich lasse mich impfen. Du lässt dich impfen. Hien hat et lässt sich impfen. Wir lassen uns impfen. Dir lässt ich impfen. Sie lassen sich impfen. Et le participe passé est geimpft. Et voici un peu de vocabulaire autour du vaccin. D'impfung, le vaccin. Den Impfstoff, le vaccin, mais on parle plutôt du produit. Den Impfcenter, le centre de vaccination. Geimpft sein, être vacciné. Sich impfen lassen, se faire vacciner. Den Hausdoktor, Hausdoktor, le généraliste, la généraliste. Piqûre, la piqûre. De risque, Risiken, le risque, les risques. Nebenwirkung, l'effet secondaire. De Risikopatient, Risikopatientin, le patient à risque, la patiente à risque. Thrombose, la thrombose. Den Asthma, l'asthme. Ploster, le pansement. No der Impfung, après le vaccin. Madame Meyer is geimpft. Die Piqûre hat nicht weh getan und Madame Meyer is nicht krank gin. Sie hat ein bisschen hier schöller weh, aber sonst keine Nebenwirkungen. Da Madame Meyer hier Schwester, die Lucie, is gestern für zweit geimpft gin. Hat haut Fever a Kopfweh und hat as den ganzen Tag am Bett blieben. Et is aber nicht schwer gefallen. Sein Doktor sagt, dass das normal ist und dass hat geschwind fit ist. Voici la conjugaison du verbe s'évanouir en luxembourgeois. Schwach fallen. Ich falle schwach. Du fällst schwach. Hien hat et fällt schwach. Mir falle schwach. Dir fällt schwach. Sie falle schwach. Et le participe passé se dit schwach gefall. Et pour finir, voici encore un peu de vocabulaire concernant les potentiels effets secondaires. A Form sein, être en forme. Sich gut fühlen, se sentir bien. Sich schlecht fühlen, se sentir mal. Fever hun, avoir de la fièvre. Kopfweh hun, avoir mal à la tête. Bauchweh hun, avoir mal au ventre. Wehdoen, faire mal. Dronken ou schwindelig, pris de vertige. Schwach fallen, s'évanouir.